Кырк-Азизлер – известное среди крымских татар место. Оно расположено в окрестностях села Кентугай в Белогорском районе. В выходные группа активистов провела здесь субботник. К акции присоединились жители со всего Крыма. Bu yerde birinci sefer, o'zim da birinci sefer balalarımı da getirdim. Hocalar anlattı bu yerde nasıl tariximiz var idi. Onu bildim. İnşallah o'zim balalarıma da anlatırım. Мы с удовольствием всегда присоединяемся к таким мероприятиям. Это важно знать историю таких мест, историю нашего края и помогать таким важным местам своими силами. Кырк-Азизлер – часто посещаемое место, хотя о его истории известно немногое. Uzaklardan, evvel ezelden bu yerге şifa bulmak için kelgen adamlar bu koyda bir Kırım Tatar korantası var eкен, zengin ve men ona pek kuanam. Olarını evinde konup ertesi günü kayta ekenler. Bu yerde, bu kobada musulmanlıkны darqatkan, musulmanlık kelgen zamanda Kırk-Azizler mıda yaşagan ve olar namaz kılgan vaktinde hepsi öldürülgen. Demek yavrular tarafından ve sanki bir aziz kalgan ve o da mındamına bu yol çetinde selbiler oturtulgan, selbiler tibinde sanki olgan mezarlık. Раньше в этих местах располагалось мусульманское кладбище, но оно было разрушено в советские годы. После возвращения на родину крымские татары занялись восстановлением своих святынь. O vakti başladılar açmağa, bu temizlemeye, bu merdivenlerden çıkmak için merdiven yok idi. Sokaklardan çıkardılar. Sonuçta bizim halk, Litvinenko halkı, Kentugay halkı, olacak halkı çıkardılar karar, kartlar, yaşlılar olsun, kim olsun toplandılar. Bu merdiven tepeye çıkmak için merdivenler yaptılar. Bunda bayramlar yapılır diye, böyle toplaşmalar olur diye. İşte bu nemizi elbet şimdi de gene de tikilesek elbet yakşı olacak. Gelip bunda Kur'an'dan ayetler, sürer okup bağışlasak geçmişlerimizi, bu azizleri. Участники субботника прочитали молитву об умерших. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve l'akibatu lil muttaqin ve la udwana illa lil zalimin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve aleyhi sahbihi ecmaîn. В их планах привести в порядок святыни по всему Крыму, привлекая как можно больше людей.